अहानबदा मरुवैबा पाव नीट यूजी 2026 टा मणिपुर की ओइना जावेद हसन 99.68% फंगना टॉपर ओइरी वाहिंगबम निपामचा मेमोरियल ट्रस्ट सिंधुना मणिपुर की हाना की चीफ मिनिस्टर वाहिंगबम निपामचा लेखिदबगी 13 सुब कुमोन थोरम लेखिद्रबगी वांगोय वाहिंगबम लेकाइदा लेबा युमदा पांगथोख्री खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चरिबा नुमिदांगी मणिपुरी पाव मियेंग ताबिरिबा पुमनमपु अहानबमक्तदा तराम नोक्चरी हौजमियामदा पाव संदोकना पीजरी नीट यूजी 2026 टा मणिपुर की ओइना जावेद हसन 99.68% फंगदुना टॉपर ओइरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना हंदक चही के ओइना लौबा नीट यूजी 2026 टा जावेद हसन अपुनबा मार्क 410 गी मनुंगदा 410 फंगदुना ऑल इंडिया रैंक 7105 ता चंदुना मणिपुर की ओइना टॉपर ओइबा ngamlakibani पनबे याई हंदक चही के ओइना अपुनबा महिरो लाख 13 गा लिसिंग 19 नीट यूजी क्वालिफाई ओइकिबनी वाहिंगबम निपामचा मेमोरियल ट्रस्ट सिंधुना मणिपुर की हाना की चीफ मिनिस्टर वाहिंगबम निपामचा लेखिदबगी 13 सुब कुमोन थोरंगा लेखिद्रबगी वांगोय वाहिंगबम लेकाइदा लेबा युमदा पांगथोख्रे थोरम अदुदा लमसांग एसी की एमएलए 𝐶𝐞𝐲𝐬 राजेन ट्रस्ट असगी प्रेसिडेंट वाहिंगबम बसंता हाना की मिनिस्टर ओइनाम लुखोय सीपीआईएम के प्रेसिडेंट 𝐶𝐤𝐳 𝐶𝐸𝐵 डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स के मणिपुरी डिपार्टमेंट के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर 𝐶𝐤𝐳 थंबालमरी कॉलेज के प्रोफेसर 𝐾𝐻 मरुओइबा मिथुंगनिन सिंह ओइना सरुग्याखी थोरम अदुदा वाहिंगबम निपामचा के निंगसिंग खुबमदा हेकत लेकत तंबगा लोइना लुचिंगबा असगी मरमदा इबा सोवेनियर अमसु हौनबी मतुंग इना फोंदोखी थोरम अदुदा वाहिंगबम निपामचाना लमदम असगी दमक्ता होटनरंबा सिंग अदु सिंगथाबगा लोइना महाकी थवाई मिरेलना मापुगी नाक्ता इंगना चिकना लेनबा थौनिखी थोरम अदुगा मरी लेना लमसांग एसी के एमएलए 𝐶𝐞𝐲𝐬 राजेन हाई मणिपुर ngasi फावबा पिरकलिबा पालकलिबा चीफ मिनिस्टर अमतना लमदम असिदा नेशनल गेम्स पांगथोखनबा ngamdana लेरी अदुबु वाहिंगबम निपामचाना चीफ मिनिस्टर ओरिंगै ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1998 दा मंगासुबन नेशनल गेम्स मणिपुर युम्बु ओइदना माय पाकना पांगथोखी मणिपुर की पॉलिटिकल हिस्ट्री नैनबदा वाहिंगबम निपामचा असि लोइबा नाइदना नैनबा यारगदबा लुचिंगबा अमनी महांगना लेखिदबा असि वांगोय एसी खक्कनदना मणिपुर पुंबगी ओइना अचौबा मांगजबा अमनी हाइना महांगना मखा ताना फोंदोखी नेशनल गेम्स चीफ मिनिस्टर मणिपुर नेशनल गेम कोरपे मंगा सुब नेशनल गेम तो सरकार सरकार की जाति की मणिपुर ओलंपियाड मैम अर्जुन एवार्डी फंगबा सानरोय क्या फुलैबा सानरोयसिंगना सानरगा इम्फाल वेस्ट इम्फाल वेस्ट वन टू यारपदी सरकार एमएलए यारकनी यारोय है इन्वॉल्वमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी थौना पांगबी दायित्व केंद्र से इलेक्शन कैबिनेट मिनिस्टर थोड़ा पीगे नंग सीधे है कैबिनेट पामजदे सिंतन तौरमो सिंह तौर राजनीति को हागे
मधुगी फीलिंग तो बहुत मधु नांगे लगा आई वखंडा मैंने पांचों से है बगी आई वो मधुगी कॉन्सेप्ट वो लेजर का यह मुझे बात कर सके मणिपुर बोसेम कोसेम की मखाद लनाई लेंगा की माही तमहम संघ खुदिंग चटना ड्रग एजुकेशन ड्रग यूज प्रिवेंशन की मतंग क्लास 5 तक क्लास 12 फाउब की करिकुलम सिलेबस पुथोक्तुना लाइरिक ओइना फंगहलब मतुंगदा अथुबदा माहिरोइसिंग ताकपी तंबिगदबनी हाइबा वाफम असिगा मरी लेना MSF इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटी की माइकेटिगे अइब चेमा डिस्ट्रिक्ट असिगे जोनल एजुकेशन ऑफिसर दा पिशनख्रे हाइरी हाई बच्चरोल ZEO ना वाफम असी मरुओइना लौबिदुना ZEO की थाकता थौदांग लौबियु लोइना डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दा MSF की वाफम असी अथोबदा माहिरोइ अमदी लेपाक मियाम की याइफनबगीदमक्ता वाखलोंदा थबक्ता ओंथोपिनबा होटनबियु हाइबा वाफम सु थमकी साता नहारोसिंग ड्रग पापकी कनबगीदमक्तनी याम मरुओइना क्लास 5 तगिना क्लास 12 फाउदा लेगु आंगांगसिंगा मखोदी सिलेबस नत्रगना सब्जेक्ट अमा ओइना तमहनबा हाइबसी अखोइगी ओइबा यामना अचौबा पांडम मुखकनी मसी खक नतना अखोइना 2000 होकिबा 2020 तगिना मसी फौदा लाखु मतमदा अखोइना डिबेट डिस्कशन इवेंट रैली चिंगबा कयामा थबक थोरमना पाखते अदुबसु नतना अखोइना स्टिकर कैंपेन ओइना ड्रगकी मायुक्ता कयाम चथादे अदुबु हुजि हुजिकी ओइनादी अखोइगी मणिपुरगी ओइबा समस्या सिदा यामना लुसलकना मरम ओइराकांदा अखोइना अचौबा खुंथांग लुजनजरकनी अदुगा अमुका हेना की जुने ओइबदी अखोइगी मसीगी इंखलक्लिबा साता निसासी यामना लाइना फंगबा निसागा इरोइना लेगिबा मिसिंगसिदा अखोइगी यूज फास्ट एंड पे लेटर हाइबा अनोबम चमरबा हाइबदी अखोइगी लोन द तोबा EMI द तोबा थबक अदु निसादसु हाना निसासे सिजनरबा मतुंदा अमुक कोना पैसा पीबा हाइदना सिगुमसी अखोइगी इंखलक्लिबा साता महिरोसिंग याम तोइना लोलिबसिंगसिना इंजिनबा इंस्टिगेट तोबा मसीगी पोटसियम थेंगरे अदुगा मसीगी पोटसि कन्नबगी दमक्ता आगांगसिंगदा वाखल ताहनबा मिना पोगो हेनबाइजे अखोइगी इथौनी अदु ओहेनबा मतमदा अखोइना क्लास 5 तगिना क्लास 12 फाउबदा मखोइगी सिलेबसता ड्रगकी मांगजबा इसादा मांगजबा वाखलदा मांगजबा इमुंग मनुंगी अकाइबा अमदि खुनाइदा पीरिबा अकाइबसे मसी खंगबगी दमक्ता अखोइना ngasi मेमोरेंडम पिसनजबनी अदुगा हाइबा थबक असि मतम चाना हाइबा जेरो ऑफिसना थबक ओइना पांथोकबिरक्तबगी MSF ना मतम चुपदा तौगदबा थबक अखोइ सेम सारगा लेरे अदुगा हाइबा थबक सिसु अथुबा मतमदा लखोपिरक्नबा हाइदना चीफ मिनिस्टर 𝐶𝐞𝐬 renowned filmmaker Randeep Huda amadi mahaki loinabi Linthoingambi Laisramga Chief Minister Bangloda unakri haukiba numita unakhiba aduda Randeep Huda na yumnam 𝐶𝐸𝐬 Manipur gi tangdu leitaba fibam asida ingtappa puraknabagi chawraba thodang amaga loinana Chief Minister oina thoram purakpabu thagatpa phongdokhi there is a peaceful situation here so that in the future people of Manipur and anybody and everybody around the world who visits it can enjoy its beauty, its food, its culture, and I'm very happy and honored to be associated by it, and I'm very grateful to the CM Saab for his invitation, for the lovely food that we had. What's it called? 𝐶𝐸𝐬𝐬. Today is the beginning of 𝐶𝐸𝐬𝐬 festival, so we had 𝐶𝐸𝐬𝐬, which was prepared by man. The game of polo originated from Manipur, and a lot of people around the world don't know it. And the Manipuri pony obviously has played a big part in it, and also it's a heritage, genetic heritage, which should be preserved. Big responsibility of not just the government but the people of Manipur to look after their genetic heritage ponies that they have, and yeah, I'm willing to adopt a pony for sure. बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, and I am very happy that I'm very lucky to have married into Manipur, and I hope all Manipuris belonging to all factions come together as human beings and proud Manipuris, and let there be peace and harmony and love, which is the basis of all culture, especially Manipur. So I'm really praying for that and requesting everybody to.
All gas care Manipur state na chakthong gas matau karamna season kadage kari karamba checksin thorang lokhat kadage haibagi matangda consumer singda awareness pibagi thoram Imphal West district ki awang khunau da leiba ipa community hall da pangthukre program adu apun basintha BLF awang khunau ga AGC Manipur state ka punna khusam maduna pangthokpani Thoramadu the All Gas Care Manipur State ki manager Sagol Sem Joy Prakash na expert oina wanganguna miyam da chakthong gas jagi tholakadaba khudong thiba thokana ba matau karamna section thorang lokhotkani amadi matau karamna maihaulang pok tholakpa yaba fibam dagi karamda ngakthok kadage haibagi matangda miyam da takpi tambeki Nambu 𝐶𝐤𝐸 College Linkhatkibagi Chahi Humpu Surakpagi Diamond Jubilee Celebration Thoram ngasi College asigi multi-purpose hall da pangthukre Thoramadu da Nambol AC ki MLA TH Basanta Kumar University and Higher Education Government of Manipur Director L Radhakanta Laikidraba Founder 𝐶𝐤𝐸 ki Mashunupa 𝐿 amadi Nambol 𝐶𝐤𝐸 College ki Principal Professor W 𝐿 na athoiba mithunglen oina sarugyaki Thoramadu the founder 𝐿 mitam the lay katuna matung founder members sing lay katlaba matung minute amatumina leptuna ikai khumnaba utki bagaloinana college asigi Diamond Jubilee Souvenir College magazine fong bagaloinana college asida position lawrakraba sing past principal faculty staff members sing kudul piduna ikai khumnaba utki amadi outstanding students sing the incentive award sing yenthokhi amadi college asigi corpus fund ahumsu launch tokhi amadi MLA TH Basanta Kumar na indigenous crafts museum sangaduna college asida khusinakhi Thoramadu mari lenina MLA TH Basanta Kumar na phongdokhibada institute asigi founder staff and teaching amasung non-teaching staff singbu thagat wahai haiki amadi matau karamna students singi features semgadage haiduna sandokna haiki loinana thorongi saruk ama oina mahakna students singa interaction program tawduna khanani nakhi Diamond Jubilee is not just a passage of time, 60 years old celebration I think the patient among the perseverance all of them and the winner sacrifice aside who maybe si Viren mami permitiba sacrificing the particular program to muy bisu equina incentiva and the winner how do we plan for the future, how do we take this college forward and make it contribute to the growth of higher education in the state of Manipur. I have said, ma'am, nahi hamara karna nahi hai. Once again, aduna equity institution jigi, it's not just defined by buildings, but multi-purpose form college building I have another one, but the founders, founders staff and non-teaching staff, even the non-teaching staff, we have to appreciate them and then we have to also take them into confidence and then take the college forward. So education is critical. Education is preparing our young students who are seated in front of the on the students success. Mostly futures come out of the state that they are in education. How to build careers, how to make them successful human beings, and how to make them compassionate human beings. Empathy, me, hard working, discipline inside education. That really qualities instigate the culture. Counseling is required. I look at and a prize create I think staff significant contribution to the ethnic it's all comes as part of leadership. I think education institutes itself, whether it is good schools, our colleges, leadership side, I would say, it's
very important, most important in fact. If you have a good leader, whether it's a country, country also, state also, college education also, the school education also, leader is very important. How he leads the way. Lambi river maimana, losing never said that river maimana institution. It's very important. More than that, I think as students, teamwork. Aduna, I leader, I principal work, I but as a team leader, team member of the staff, leadership quality of good percent. Regional Institute of Medical Science Students Union na Dean's Office and the Department of Transfusion Medicine Regional Institute of Medical Science ka kusan maduna blood donation camp ama Department of Transfusion Medicine RIMS ta pangthokre. Blood donation camp aduda Director Dean Academic Sub Dean RIMS Imphal RIMS Sugi Office Bearer Singi Marakta blood donation hengat hananaba amadi patient singi mathau taba e sing fanghananabagi matangda khanaki mamang the blood donate tawkraba mahiroi sing amadi ahanbo oina blood donate tawba yauna punna mahiroi kungani pana e donate tawki Imphal East ki manung chanalaiba Jenims Blood Center dangasi Missionary 𝐭𝐲𝐶 Foundation ki mga suba mapokumon thorongaloinana blood donation ki mama pangthokre Kangleipak News Tengbang Love Missionary 𝐭𝐲𝐶 Foundation State Blood Transfusion Manipur amadi Jenims Blood Center ga kusan maduda pangthokiba blood donation camp aduda donor punna kunithoi romna lemna ipiki thoromaduda MJSM की स्टेट कोऑर्डिनेटर 𝐭𝐲𝐶 MJSM की सीनियर युमनाम इबोहल MJSM की मेंबर मोइरांगथेम सनायाइमा KNTL की वाइस प्रेसिडेंट अरामबम बेदना KNTL की जनरल सेक्रेटरी साइखोम एबी मैतै KNTL की एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड बिशोजित अमदी अतै थौमी कयाना सरुक याखी ngasi ipba ki thoram aduga mari leinana Jenims ki SMO Dr. Konsam Shurjitna haikibada KNTL na achauba thodang ama lauduna Missionary 𝐭𝐲𝐶 Foundation ki mangarak suba mapokumonga mari leinana ngasi ipba ki thoram asi pangthokpani hairiba ipba ki thoram asida donor singna piramdiba asina kanagumba blood transfusion ki mathau taurakpa amadi imung manung miyoi singna nabagi mahut sinina ba leitraba singidamakta achauba mating amadi oigadoribani haiba wafam se mahakna phongdokhi organization anisidagi members sing na lakpiduna blood pibiri ngasai ayuk phung tara adwai dagi ni khoi na houjabase hojphau de lakpiri ba voluntary donor sing na pibiri ba isina kana gumba apagi blood transfusion yamna darkar leiraba aduga imung manungi oinadi singbinaba mi matik chana leitaba adugumba ado natraga khadaki oiba yamna hekapa accident kumba trauma gumba ga mari lena blood transfusion darkar leiba singdugi punchikan bada chogo mateng oigadoribani mayamna pibiriba ising asi akoina akoigi lab da component semda sagani aduga packed red blood cell platelet adagi plasma ahum ji thokna donation amamamna mi ahum gi punchikan bagi adumba khudong sabadu phangadoribani hairiba numit asinda foundation day siga mari lena organization sing asibu blood center gi maikai dagi nungai ba phongdok sari loinana blood donate tawbiram bagi damakta miyam gi mohut chinjaraga thagat prosu phongdok sari
Nanhi Muskan Little Smile Project ki miyeng makhada Department of Pediatric and Preventive Dentistry, Dental College Regional Institute of Medical Science RIMS Imphal, District Administration Thawal Lamadi District Child Protection Unit Thawal ga punna kusamaduna Thawal District ta laiba child care institution singda Angang Singyoina Health Camp Ama ngasi DC Thawal gi complex ta laiba election counting hall da pangtokre Health Camp aduda RIMS ke dermatology otolaryngology amadi pediatric specialist Dr. Kayana angang chanirom analayang kibaga loinana mathau taba hidak langthak singsu lemna piki Health Camp aduga mari lenena pangthokpa thoramadu haudokladuna DC Thawal Robita Yumnam IAS na child marriage Pokso child level ki pausal piba poster amaso launch chauki thoramadu the district child protection officer Thawal Robindro Salamsu saruyaki District Health Camp for Children of Child Care Institute ama Thawal District na sinja Thawal District Administration na sinjaraga the District Child Protection Unit Thawal ne Department of Social Welfare ne aduga nanhi muskan ne Little Smile na project ama Indian Society of Periodontics and Preventive Dentistry na Department of Pediatrics and Preventive Dentistry Dental College Regional Institute of Medical Science ka pulaga ngasi koi health camp ama koi counting hall da Thawal district sinjai the children home mayam across the district like sinjai laaga moigi checkup mayam yadam oiro atopa health care oiro mayam do ngasi keno tongna paina koi game ama sinja bani akoi different department akoi keno dagi RIMS dagi lai sigi dai sa participate tongna ba Department of Dermatology dagi otolaryngology the Department of Pediatrics mayam malaga koi holistic health care among asi delivery tongna ba koi children home da laiba ngang mayam sigi full checkup among tongna ba na adana koi good number of children mayam lai sai sta koi participate tongna ba ki asi je am sina successful oina tongni na Athauba Singh Khunguliba first state level marathon race men and women open lakliba August ki tang tara humdoi ayuki pung nipan taba matamda Thawal Mela ground dagi YAC ground high school fauba half marathon ama pangthuklagani Inkalagliba naharol singbu iramdam iraipak ki damakta Masama Ufana Lainabagi Pandamda Patriots Day Observance Committee Manipur Athletics Association of Manipur Lamyanba Hizam Irabot Ningsing Luf United Club High School Amasung High School Athletic Club Amadi Selen Digital Manipur na senduna pangtokadoriba marathon asibu sarugyananaba form ngasidagi Moirangkhom Junior High School da August ki tang nipan fawba thagani loinana Tripura gi ningthau Padiot Bikram Manikya Dev Barmasu laktuna thoramaduda athoiba mithung oigani amadi ningthau paliba laibak amada atopa laibak amagi ningthau amana lakpiduna haukhiba me lisingani kunhumdoi dagi haurakhiba irang asigi maramda thoramaduda mahaki oiba wakhalon thambigani haibase yamna maru oiba amani haina Patriotic Celebration Committee senminariba aikoi khudimaki wakhalonda thamjoi haiki Wafam Singasi Major Krolda Laiba Manipur Press Club ta pangtokiba paugi mefamada Patriots Day Observation Committee gi media convener PH Lanajit Singna phongdukibani paugi mefamaduda Ito Tongbram Athletic Association Manipur na phongdukibada British ki loilam sasan gi mayokta ningtamba Manipur ngak nanaba tholakiba athauba athobi singi thawai pikhamna kiba aduna Kokngamdraba pendaba amadi ningamdaba adugumba numit amani loinana hawalakliba naha singbu masamaw fanba nisagi paktagi kanba mathautai pakthokpadoriba lamjelasi lamsangama chatnanaba hotnabada pantufom ama laibagum iram asigisu iramdam asigisu pantufom ama laiba mathautai haina khali haiki amadi maru oina numit asida iramdam asigidamakta naha ahal angang khaktana humang marik amata oirabasu tahansi haiki Ini tahu lakkan tu itu Manipura hau kita saya ingat lagi tahun 2023 lagi tahun kita konflik itu mari kita nak ini tahun mana atau tu ini tahun mana ini tahun paling lebar apa tu lah agak mati waktu untuk pinang kita bahaya besar sisi yang menurut dia hai puna Patriotic Celebration Committee sini lagi bah betul mungkin pasal kita nanti itu segi hak memang segi mata mana yang teknik itu boleh itu di koi Manipur Athletic Association ni Usai tu bani yang ibu pikirnya kami kali ada apa yang hak marathon sida hari mau sudah hari ini kita boleh ni cuma lagi kita harus mesti orang lagi masih dapat tamjari bah mungkin menjadi price 30,000, 20,000, 10,000 sih first, second, third
aduga construction price ne koi makai gi musa khara ku to tam jaba ai su mane le je ko tenu ke ko pot ya ko lamsa ko se ko pan ho ko to ai ni ram dam si so pan ho no amadi tangai pa thara hai mo ko ju si le ke to the te te adula lamje si ni ba la ikoi o ji ta be ni first second third branch 30,000 20,000 10,000 and others construction Kambiri, masih lupa dengan ini, masih nampak keadaan orang 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 masih lagi lupa kambiri, kambiri jihad ini ber, ya seperti orang terata kerja association lah, di Thailand ni orang nampak keadaan orang suruh kerja di kumpulan pagi, orang itu tak bertiba naik kalau tak pun biru, masih dah manipur ini pun tinggal. Yang nomor baru yang nomor yang singkat bagi kerana orang kapten pun tidak setelah nombor mana pun nanti mesti cuma mereka amat terus film dan segera bakta amat dikai wakil dalam masih lagi orang atau bersegi kemarin pun di sendiri dengan hari aku yang kajian dulu sih Indonesia maju Indonesia sendiri siapa ya seperti yang biasa parti pada tentu macam ni. Begini sih kita, yang tamu kita hak tenang lagi pak. Tadi pun minta nanya pak. Ini sedih sih tak baik. Sehingga orang yang kita dia tidak baik. Mulai di tasnya masih kerja di bangsa orang. Mulai ada macam ni isi sina apa yang nak sesuatu baik baik sini atau bisa कोई मरे बाम होगा बसाई वही बता होगा कुछ मौसी ये नहीं ना कर अच्छा नहीं हम काम होगा कोई का अन होगा वो नहीं तो मैंने कोई मियां सुधा अनु बिजली में हम पीनो करना कैसे काम वही बेटिक दे जाने सुन कर भी ना कहीं काम होगा कहीं वो तो मसीह थोड़ा से करना हम पानी में मियां होगा ये ना बेटे है भी बात होगा तो तो अब हकीक manipur lain di pikiran saya masih di badan di kamu ke energi di kerja bisnis kenapa aku tak dapat kalau simpan baik aku yang mungkin manipur lain di bisnis saya aku kayak itu bergerak pangkok ini aduh manipur sih dewa manipur ini kamu saya Aroi bada maroi ba pau amuhana NET-UG 2026 ta Manipur gi oina Javed Hassan na 99.68% fangduna topper oiri. Amasung Wahingbam Nipamacha Memorial Trust na senduna Manipur gi hana gi Chief Minister Wahingbam Nipamacha laikhidabagi chahi taramari shuba kumon thoram laikhidrabagi wangoi Wahingbam laikai da leiba yumda pangthokre. Northeast Window TV na sandok chariba numidangi Manipuri pau matang solution jari ngeng tabiri bapum namapu amuka suhanna khurumjari.